салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бори дигар бародарои давоми ҳамои эфирай бахшиши зиёд дар байни эфир заряд телефону мурд. Заряд телефону мурд гапмон нимкола монд. Заряд телефону мурд гапмон нимкола монд. хуш омадем бародарои азиз. як бор кане эфира яма каса лайк монед ку падилица кинем бародаро биёянд. ин ҳаму давоми саволу ҷавоби ҳаму луғотинаай. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. хуш омаден дӯстон. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. часпидестай бахшиши зиёд бародаро. вай карочи эфири мурд занг задан дар байн эфири мурд ба ҳаму хотир нимкола монд. ва алей ака исмоил номерои ватсаптон айсар битен. номерои ватсапм +7 952 225 69 33. برادرم چه کردی؟ چی گفتی؟ همه سازه. الحمدلله همه سازه، همه خوبه برادر جان. همه خوبه الحمدلله. خب برادرو нависонден. рақамҳои ватсап ман нависонде ку одам моли бисёр шава бо ҷавобу савола вай кинем. ва алейкум ассалом. ҳеҷ кор накардам бародар, ҳаминҷа шиштам. чӣ кор кунам бародар ҷон? ва алейкум ассалом. ва алейкум ассалом. одам дига наомадам. ватсап тагу нависонда +7 952 225 69 33. рақамҳои ватсапи ман бародар ҷон. бародаро одам бисёр шавад рӯи экранда бисёр амихе занен рӯи экранда задан гирем. одам бисёр шавад. бародаро савола метием иншаалло. номерое ки ҳаҷ роӣ мекунанд дар ҳами вай ман дуро видеои мана дуро тамошо ка ҳаҷ сентр ана вай одами бовария бародар. ва алейкум ассалом. мутакаббир муқтадир чина кинои лангони тамошо дорам.
چی این آدم ها کجا شدن؟ و علیکت بر سلام. ابو اسامه برادر کجا نویسنده؟ حضرت یونس بود و جواب شواله که نویسندن. و علیکت بر سلام. و بچه های لخت سنتر زنده باشه. بچه های لخت سنتر سنگالی اشرف نویسنده یکم ما یونس تو ممکنه که ندیشه. های برادر ندیدیم که او برادر را دیدیم چه. تیارین همه کسا تیارین. نه نویسنده چی بنه؟ ای بیا برادر جا سوال جواب رفته چه میکنه شما؟ بیشتری اهلی سوال گوش کنین. کدام همین سوال یا با یک کتاب قاعده عربی، یک تسبیح و یک دوخی توفه کرده می شود. رفتیم سوال گوش کنین. بیشتری اهل جنت از امتی کدام پیامبر است؟ رفتیم نویسانه نمیجا. سوال فهمیدین؟ سوال فهمیدین؟ بیشتری اهل جنت برادرو سوال علاقه یافتند با بیوف مرادلی یا فلکای. بله از امتان پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. راست میگه. افسوس. خب علاقه همی آدم یافت با بیوف مرادلی. با بیوف مرادلی بیو ای کارخانه من از قرطابخانه اسماعیل تاجیک همون توفه گفتگی ما گیر. یگام شخصی نزدیک تا میگوی میبیایه میگیره. یگام شخصی نزدیک تا میگوی میبیایه میگیره. برادرو برای چوبا برادر اسماعیل ما پیش از نویستیم نخ نه 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 دروغ نگو. هم مرا خونده سم برادر. هم مرا خونده سم ولی با دکزتت میکنم که تو نویسندگی نیستی. گپا ای گپا اول انمی آدم نویسون. ای گپا تو نویسندگی نیستی برادر. و علیکت با السلام. پول شرایی کنی نمیشه. نه برادر جان پول شرایی کنم نمیشه.
پایان کنم که گپ نیست، اینا پایان میکنم. بیست بین من پایان میکنم. پایان 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 پایان. اینا پایان، اینا پایان، اینا پایان، اینا پایان برادر. اینا پایان، اینا پایان، اینا پایان، اینا پایان، اینا پایان. اینمی آدم یافتگی یکم شده. اینمی آدم یافتگی برادر، تو یافتگی نیستی. اینا من تا پایان خونده خونده خمیدم آمدم، تا پایان خمیده خونده خونده آمدم. این بابیوف مرادعلی نویسندگی یکم شده. تو نویسندگی نیستی برادر. من یافتم نویسندگی، تو نویسندگی نیستی. ای تو بعدی ویا. خب میریم دیگه شده. چی گفتین؟ بعدی وی بوده راست. گپ زن بلیت پرسیم برادر. برای بلیت در واتساپ نویسونین. لبای لایلو گلو نویسونده الو کرده رفتین. چیکار کنم؟ اگه شما مرا گوش دارید. نه گوش نه خونده استم. قبورغی گوسپند دارم برادر جان. نه 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 برادرو بیای من همی یلو خوند نگاه دارم. چی باید دارین؟ من ندارم. شناس نمیشه با پشت روی کنی. نه برادر یگان شناس تا بگو بیای گیره برادر جان. من اسمای رنگ رود پریدگی گوش نمونده به نظرم. نه اکا من تجه داریم شناس نیست. چی خیل میکنیم توفه ده. ولی الدین تو نگرفته توفه. چی خیل میگیری؟ رفتیم برادرو. سوالا گوش کنین. سوالا گوش کنین. همه کسا گوش دارین؟ ولی به من از سوال چی اومدیم تو نه؟ یک سوال همون جدی گفتی و گپا. سوالا گوش کنین. تیارین همه کسا. رفتیم. یک دو سه. کدام نفره که همی سوالا یاوا یک کتاب قرآن، یک تسبیح و یک دوخی. دوخی چی؟ مایدکای خیلی حجی ایکو هم خیلی توفه کرده می شود. روزین؟ همه کسا روزین؟ رفتیم. سوالا گوش کنین. در قرآن سوالا گوش کنین. ای سوال نگریزین. گوش کنین. آدمایی که بالی گوش کنین با آدمایی که یه بار یافتین صاحب تحفه شدین دیون بارا ننویسونین. دیون بارا شما دا تحفه نمیتین. فهمیده؟ آدمایی که یه بار یافتین دیون بارا ننویسونین. مونم با دیگه یوان. رفتیم. در قرآن کلمه روزها یعنی روزها فهمیده نه چند مراتبه آمده است؟ رفتیم. در قرآن کلمه روزها چند مراتبه آمده است؟ من نگاه دارم سوالتون. رفتیم. کدام نفرایی که یافتن جوابی درسته. کدام نفرایی که یافتن نه استوب روشن سعیدов یافتک. روشن سعیدов یافتک. انمی آدم نویسون. استوب انمی آدم یافت. انمی آدم یافت. بله روشن یافت.
равшан нависон, рақамои ватсапи мана нависон, рақамои ватсапи мана нависон бародар. рақамои ватсапи мана нависон бародар. +7 952 225 69 33 нависонди. +7 952 225 69 33. анами одам ҷавоби дуруста нависондаги рақамои ватсапи мана нависон бародар. бе ман тарам скриншот кунам штоби гум накунам тона, гум накунам тона штоби. хоб рафтем. туҳфата фаҳмдия як китоби қуръон буд, як тасбеҳ буд, як духӣ ҳаҷӣ. фаҳмида будӣ? дига ҳаста ҷа ягон савол дошта боша бирои боиқа вай саволтия. бале сину сол рафтаеста, майда майда пир шудестем, майда майда пир шудестем. оли ягон саволи хуб ёвма савол ёфтесем. Саволои хуб. таваллудум 1993 бародарҷон. савол аз ман, туҳфа аз ту. майлиш бародар, майла аваз мирафт, гап нест. ина аваз мирафт савол метия кадом нафаре саволи аваз мирафт аёва як китоби қуръон. айнои ман неша аз корхонаи Исмоил тоҷик мебиём мегира. аллакар 5-6 нафар соҳиби туҳфа шуданд. ака мега шумо падарамро метавонед ёбед. бародарҷон, мушкилкушои ин аллоҳи нозанин худшай бародар. фаҳмиден? мушкилкушо аллоҳи нозанин худшай. лайло гулова, ёфтану наёфтани падари ту дар дасти ман нест. ай ман танҳо як видео карданай халос, мо сабабем. аллоҳ худаш пайдо мекунад ва гуфтию гапо мушкилиҳои моро осон мекунад. ин гапа нанависонем бародар, дуруст неста. хоҳар меши, апа меши, дуруст неста. ин гапа нанависон. мушкилкушо аллоҳ худшай. лайло гулова, ту да ватсапи ман навис, роӣ ку сурати падар та роӣ кун ҳамаша. ман мебинам, фаҳмидӣ? мебинам ҳамаша қоидавӣ суратша роӣ ку дар киҷо гум шудага ҳамаи маълумотоша роӣ ку ман дар интернет видеош мекунам, мепартовам. вале ёфтану ё наёфтанаши дар дасти мо нест. мо чӣ мерохӣ ҳами як видео кардан. вай худованд худаш мушкилкушоай. мо бисмиллоҳ гуфта видео мекунем, мепартоем.
ғайрат асоев нависонда ягон чизи дигарам қуш кун охи. Беҳтарин тӯҳфа ин китоби Қуръон нест? Бародаро, ман ба фикри ман беҳтарини тӯҳфа ин китоби Қуръон ай. Бо чӣ қуш кунам? Шумо да чӣ маҳқулай? Қуртоб 400 рубл. бале, аваз савол татеу химо тираш да дорем бародар. аваз ки ҷо шуди аваз на ти худум ягон савол ё қатъи Қуръон бо тоқишам шава охи. И аҷоиб я мардимим набувак. Мегам гуспал дадод я бан чачи банамети барои авай яви мардими худ рави хелайда бувак. метро Приморский да. Хай биё ғайрат китобша ман мемонам ҷойнамозша ту монохи. як Қуръон тайёр кун. Савол тин. Ака Исмоил худат савол тенависонда. аваз дига нанависон. Аваза мегзарем бародаро. Саволи Марьям да. Марьям СТВ савол додай закот чанд маротиба дар Қуръон зикр шудааст? рафтем кадоме ҷавоби дуруст ман намедонам неким Марьям. Ман ин саволта намедонам. вале агар кадоме ҷавоби дуруста дод сразу худат нигоҳ кун номша нависам инҷа. Хорошо? рафтем. Саволи Марьяма ҳама каса ҷавоб тиен иними савола. Закот чанд маротиба дар Қуръон зикр шудааст? аваз мируф наомадай саволи ту. Саволат наомадай. Дар ки ҷо доди савола? Нест савол дар инҷа. саволат ки ҷо шуд ман саволатро надидам. закот чанд маротиба дар Қуръон зикр шудааст? Ҳамин савола ҷавоб тиен. кадоме ёва ҷавоби дурустша як китоби Қуръон аз номи корхонаи Исмоил Тоҷик биё гира. Марьям нависон кадоме саволи дуруст ҷавоб метиҳад нависон дар ҳаминҷа ҷавобша. ҳамон одама номша навис. кадоме ҳамин ҷавоба ёфт навис. ман сразу закрепитиш кунам.
کلمه زکات، کلمه زکات چند مرتبه در قرآن ذکر شده است؟ سوال فهمو؟ کدام نفره که جواب همین سوال مییابند، کدام نفره که جواب همین سوال مییابد صاحب یک کتاب قرآن میشود. مریم نگاه کران گربو نگذاری. کدام جوابی درست نویسندگی جاش در نامش نویسان. تمام. اولین جراحی رو در تاریخ بشریت کرد و با چطور برنده است. پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم حضرت جبرائیل، انا حضرت جبرائیل دل شد در وقت تولد شدنش شکاف کرده وای کرده توزه کرده. правильно؟ همین خیلی اولین جراحی را با فکرم پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم گذروندگان. جراحی دل و ملائکه ها کردگان. من با سوال عوض جواب دادم. بخش 5 مرتبه 5 بار اومده است. که نمبر واتساپ را کن. نمبر واتساپ +7 952 225 69 33. مریم جواب نویساندی؟ مریم جواب خودم میدونستم. کی؟ میرم چوبا همین درون ده همه چی را گرفتی بالا دا موندی اپا؟ ای درون کخنی جمع گیر کردی یا که نه؟ چی با من نگو؟ وای سوال داد من نگو. مریم همین خودت میدون جوابی سوال تا که نه؟ میدونم بگو کو؟ اوی مردم هم از 33 نویسونده سیان کو؟ مریم 74 مرتبه. و علیکم السلام. اهدین میگه دروغ منه. من همه چی را زدم در اومدم 33 مرتبه نویسندگی. مریم من همینجا 33 مرتبه نویسندگی. سوال تو خطا اومدگی مریم. یا بر خود جوابش درست کو. جوابت نادرست اختم با فکرم. اسمال چوکات هیچ نه. اینیم جا شتیم قطعی برادرها صحبت کردیم.
نمیدونم دما 33 نویسندگی. مریم یه سوال دادی که جواب شکلت نمیدونی با گاو میزنی. همینجا همه 33 نویسندن. این سوالی تو نشد. این سوالی تو نشد. وای خودش خطا کرده مریم پروگرام سوال نتی. و علیکم السلام و علیکم السلام. برادرو ساعت 23:37 من خوم برده ساین اینجا شتم خوم برده قریب. همینجا شتم خودم خوم برده قریب. انا پناتون بخدو یا روز دیگه انشاءالله میدرویم صحبت میکنیم. چی گفته بو پاگو انشاءالله میدرویم بو. میگم ما یک سوال میتیم و یک دانه آبی زمزم پدرکا کدام یوبا میگه یک تسبیح و یک آبی زمزم پدرکا. اینا میرزا هادی امینجانی برادر با مترک جوی مخی صبر نویسنده مشنیک. وی چی مشنیکی کردم صبر مردم خودمون چی خیلی هم بخدا باید یک گپی همی چی زننده. آخه چی مشنیکی کردم ای وای چی مشنیکی کردم. آخه ما همینجا شتر صحبت داریم چی مشنیکی کردیم در همینجا. ای خدا آخه همین سر ویران میکنین دفشن همینجا. همین آدم های گپای نیتا می نویسونه جنگ می اندازین حقارت میکنین بروین دف شوین. آخه از حبای من در نرسین. همین جای برادر سوال داد اولی به پول نمیتی برای همین میگن تا چی به پول. اوش تو بکنم خدای دیوانان چی هم به پول اوش در اولی میگفتم استغفرالله. چی نه جوابش هست سیویگه. سلام من یک سوال میتم کسی مایل سوال تته اخی میرزا هادی بچه یک ساعت شش تیم همیجا بیا درو در افیر درو سوال تته اخی درو پرامو افیر درو سوال تته.
به همین میرزاهادی سوال شد برویم. میرزاهادی سوال تته برادر اکای تاجیکستان نمیره من در خودت سیمیگنج میرم انشالله. میرزاهادی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ای بچه میرزاهادی میرزاهادی کجا شد؟ مادا پیتر میرزاهادی سوالته سوالا تلفن من زریاد شمرد این میرزاهادی سوال شنه نویسون. الان نگهبان تانه پانو تا من برو آمدم با گپ میزنم. دو اکی زریاد تلفن من مرد.